Basola Igcokama ngokutshotsha ingoma kwesimanzonzo ngiyakubingelela bukele emakhaya kwesimanzonzo kwesixila endabeni ethinta uMaskand. Isikhathi masikanje avele ngihlale kuzo indawo zamaskandi njengokudose udaba lokuthi Basola Igcokama ngokutshotsha ingoma yomXhosa. Le ngoma Igcokama iphuma kwi-album etsha esanda kuphuma lapha ibiza khona ngomthandeni SK. Le ihloko sengoma ithi Amakwekwe. Abantu abaningi ngempela ke kakhulukazi ku TikTok bangenile bathatha ama video ale ngoma ecula ubaba womXhosa. Basebesho ngempela ukuthi Igcokama ligawulile noma lifudumezile kule ngoma yale ethi Amakwekwe. Mbule emakhaya ke seze kuyidamba ukuthi akuhlale phansi lezi ngoma zombili njengoba ngizofayela zona njengamanje. Mase uhlangana e-comment section sizwe ukuthi wena uyibona kanjani lento le, ngabe ngempela lezi ngoma zigawuliwe njengoba abanye besho ngempela ukuthi Igcokama ligawulile lafudumeza kule ngoma. Ake hlangana e-comment section nemva ukuthi ulalele lezi ngoma size uphawula kwesimanzonzo indaba kayipheli futhi asoze zaphela. Siyabonga. Uhakalala umndoza lingwengwe akalali umndoza lingwengwe uhakalala umndoza lingwengwe akalali umndoza lingwengwe akalali umndoza lingwengwe akalali namzeli ngwengwe akalali umndoza mazeli nkosana akalali umndoza namzeli ngwengwe mazeli nkosana. Corona